Eni enkroto ahodo besa 22 ye wo asuosu alafia kalakpe adembra danso ye ben adesu ewo apa west achimensinimu ewo poemantemu ene ne de greda adwiri wo mu fudie nyina togu na ne nyina ne se wo mu a wo manya ohawi wo msusu se wo ahemfo ene ne estate developer bi aye kanana wo matonsa asena ma wo mamu abedwiri wo mu no baye a wondi mfie bebre adua asodo so anka obenya so mfaso wo mu haw ne atete ya saade wedi abre won no oni Adom TV kase eto aso asase so ena wotutu yem banchi ni yem bro yem ambe ena brodi aye wo ha nyina yesu yen ya ba adwuma bia afu na ye na yedidi ena ye hu ani se yon beba on bedu yen school no mo dwure school asase ni nyina ena won abedwure yen fie nyina ra ba bia ye ko ye gya ya nan kura no omo hu yon tutu ho nyina be ye nya ba bi mpo gya ya nan eti ye stress aban bremu ombremu na yesu ye bre ye wu yon be hwe yen mbe yen bibiara sese yen ko be bia de chi ani esifie na ekomo de yen kan ho ye ko kan ade skomada no se ye ko chi hin yo na ye ko kan asase no ho asem nti omu de omu ka asase ho asem na so se o fi na se omu ju no ba no na ye ko kan na onu obekire akọ police station ho na won bebeli ye sisi aye nimu na ebe ye nti ye sra ban se ombrem na ombebu aye